Amen. Njengoba ke bekunama visions amaningi ngale ndaba yale revival. Siyambonga uThixo ukwazi ukukhila izinto before zenzeke. Esebenzisa abantu bakhe. Uye wathetha nakomnye nje umzalwane noma nizombiza. So wathetha ngengcengo. So ezinceke bethetha ngazo ndiyazibona namhlanje sikhona. Uye wathi ke xa ethetha before bekanti sebenza kaThixo yenzeka. Wathi kumele ingcengu ezi obaba baye kubini elithile bayothandaza. Amen. Baya kwelo gumbi ke la khona bingabo bodwa. Baze ke bafika apho bathandaza umthandazo wenguquko. Berepent kuThixo. Andiyazi besirephentelani kodwa besirepent. Amen. Amen. So kuyafika ke bazalwane bami singayiqala inkonzo singayenzanga lento kuba sirepente kuThixo. Xolisa noba wazi uThixo uyazithoba. Amen. Hallelujah. iBhayibheli ithi ongenasono othi akanaso isono kumqambi imanga. Nyandisa ayikho kuye lo. Amen. Noma ungabangcwele kangakanani sikhona isono naso. Kumele sihlambulule kuye kuTata Thixo. Ngicela mhlambe inhliziyo ngegazi lakhe futhi akuhlambe uThixo. Then Thixo uzokwenza into ezinkulu njengoba bese qalile. Aqhubeke ke nazo. Azenze nasezitradweni asizokwenzeka emabandleni. Abazali bashumayela lapha ngaphandle bazoshumayela kuphila abantu pha. Kwenzeke imimangaliso abantu abangazange bayibona before inkosi ibuye. Into ezoyikisayo abanye bazodlula ke kuleshini bahambe xa bedlula kabazalwane. Amen. Amen. Ngicela noma besingaphumanga siye khona kwelo gumbi kodwa ngicela nje sithandaze umthandazo we-repentance esibandla. Amen. Singafunda kuncwadi kaJohn, 1 John chapter 1 and 9.